Ngiyalibingelela ekuseni endaweni zonke ngegama lenkosi. Sibonga inkosi ithuba elisinike yona ukuthi sizwe ilizwi layo. Sikhangela ngoJesu oSindisayo. Sibonga inkosi ngethuba leli asinike lona ukuba sibe phakathi kwenala yevangeli lapho lichunyayelwa endaweni zonke. Ngoba akakafiki isikhathi akhuluma ngaso ku-Amos 8 evesini lika-11 lapho uJehova athi bheka ngizakuthela indlala ezweni. Ayikhona indlala yokomela yokuswela isinkwa kumbe yokomela amanzi, kodwa indlala yelizwi likaJehova. Khathesi lapho esikhona lisasakazwa endaweni zonke. uJehova uyanxusa yonke inyama endaweni zonke ukuba iyamukele uJesu lo njengomsindisi, sizuze usindiso ngoba yiso isikhathi uJehova asiphe sona ukuba samukele inkosi njengomsindisi. Ngithanda ukuthi sihambe sonke lapho uqala khona indaba yonke. Ungahamba lami kuGenesis chapter 1 evesini lika-26. Sithola iBhayibheli sithi uNkulunkulu asesithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze abuse phezulu kwezinto zonke ezidaliweyo. Verse 27 iBhayibheli bese lisithi uNkulunkulu asemdala umuntu ngomfanekiso wakhe owesilisa lowesifazana wamnika amandla ukuba abuse phezulu kwezinto zonke ezidaliweyo. Uzananzela ukudalwa komuntu, umuntu ulomehluko kulezidalwa zonke ezidaliweyo, wehlukile ngitsho kuzinyamazana. Udalwe ngomfanekiso kaThixo. Kuko konke umuntu wayedalelwe elobudlelwano obehlukeneyo kuThixo, engiyinto eqhakatheke kakhulu. uJehova besithi asimenze ngomfanekiso wethu. uThixo umdala ngoday number 6, nxa eqeda kumdala day number 7. Genesis chapter 2 evesini lika-1 siya ku-3 iBhayibheli bese lisithi kwathi amazulu lomhlaba sekuqediwe ukudalwa, uJehova wasephumula ngosuku lwesikhombisa. Esukwini lwangeSabatha wawoma umsebenzi wakhe wonke wokudala, walibusisa lolu suku waselwenza lwaba ngcwele. Sithola uJehova nxa eqeda kudala umuntu ahlathi umuntu kangene ekuphumuleni ayikhona ngoba udiniwe, kodwa ngenxa yokuthi umuntu kumele ame kumbe ahlale phambi kobuso bukaJehova. uJehova ufuna ukuhlala abe lobudlelwano lomuntu. uJehova umfaka umuntu phambi kwakhe efuna umuntu ukuthi acambalale entokozweni ebukhoneni bukaJehova. Ngaleso sizathu uJehova injongo enkulu emuntwini kwakuyikuba abe laye, yikho wazamnika kanye losuku lwangeSabatha ukuba phakathi kwensuku zonke engakwenza konke umuntu akwenzayo, kodwa abe losuku lapho aluchitha eloJehova. uSathani wasesebake wangena phakathi komuntu loJehova, wehlukanisa umuntu loJehova. Isono nxa sesingenile, uSathani eselinge uAdam loEva, esikutholayo zihlobo ezithandekayo, uAdam wasebaleka esihlalweni sokaThixo. uAdam wacatsha, wathatha uEva bayacatsha, becatshela uJehova obengumngane izikhathi zonke. uJehova uthi nxa efike ensimini yaseEdeni athi, Adam ungaphi? Kungayisikho ukuthi wayengamboni, kodwa emkhangele uAdam lapho ayekhona ngoba esecatshile umuntu. uAdam uthi ngithe ngizwa izwi lakho ngabaleka ngoba ngizibona sengize. uJehova athi usudlile isihlahla. uAdam okokuqala empilweni yakhe uthi it is the woman, ngowesifazana. Umuntu nxa esesesonweni uyehlukana loJehova. Yehlukani loJehova kuphela, wehlukana ngitsho lezihlobo lezithandwa zakhe. uEva kade lithambo lamathambo ami kuAdam, usetshintshile namhlanje usengowesifazana ngoba isono sesingenile. Isono siyehlukanisa. uIsaiah 59 evesini lika-2 abesesithi yena, izono zenu zilehlukanisile loNkulunkulu, izono zenu zifihlile ubuso bakhe ukuba angalizwa lanxa lapho likhala. Isono senza umuntu ayehlukane loJehova. Asimehlukanisi loJehova kuphela, ngitsho lezihlobo lemuli yakhe. Isono namhlanje kulabo baba abangekho emakhaya, kulabantwana abaphakathi kwezikhathi ezibuhlungu, kulemuli ezichithekileyo ngenxa yesono esehlukanisa umuntu loJehova. Isono
isono esifana nayo siyehlukanisa umuntu ngitsho lokwakhe senza umuntu afune ukuzibulala. IBhayibheli sithi kuLuka 15 indodana yolahleko when he came back to his senses lapha phenduka khona emcabangweni wakhe wakhumbula ukubuyela emuva ekhaya. Nxa isono sesifikile siyakubuza siyakuncedisa ukuthi ungazibulala njani ungehlukana njani loJehova ngenxa yomusa lothando lukaJehova. uNkulunkulu wasebaxotsha ensimini yaseEden. Ukubaxotsha ensimini yaseEden kwakungenxa yothando ngoba abantu bahlala ensimini yaseEden badla isihlahla sokuphila into izenzakala bazaba yizoni ezingafiyo kube buhlungu umuntu sakaThixo ethandweni lwakhe abesexotsha abantu ensimini yaseEden. uThixo njalo esehlwene lo muntu ngenxa yokuthi ekudaleni kwakhe umuntu injongo enkulu kaThixo kwawukuthi umuntu ahlale ebusweni bakhe. Exodus 25 verse 8 iBhayibheli bese isithi lona, let them make me a sanctuary that I might dwell among them. Kabangenzele ithabanekeli ukuba ngihlale phakathi kwabo. uThixo walandelela umuntu owayeselahlekile esesukile entandweni yakhe ngenxa yoThixo lomusa lothando. Uthi semfuna ukuzohlala labantu kufana lomzali olomntwana ohluphayo nkhaya abesemxotsha athi nxa esemxotshile umfana aphuma ahambe. Umfana athi nxa ehlala ezikotokotweni lapha khona ubaba achiye imention athwala izikhwama. Umfana azuba beqoqoda eminyango esikotokotweni ahlala kiso. Ubaba athi mntanami ngizile lapha ukuba ngizohlala lawe lapho khona silungisisa uhlupho sibe sesibuyela sonke ngikhaya sesiqedile uhlupho. IkuJehova kwenzayo walandelela umuntu. uIsaiah 9 verse 6 bese unto us a child is born, kithi indodana izelwe, thina siphiwe indodana, simphiwe umntwana olamandla emahlombe akhe, ubukhosi buphezu kwakhe. Lo umntwana ungomangalisayo, ungumeluleki, uNkulunkulu olamandla, uNkulunkulu babo ezinto zonke, is everlasting prince. Ngezinye indlela sihlobo esithandekayo, uThixo walandelela umuntu waseletha indodana enguKristu Jesu. Gijima lami kuMatthew 1 verse 23 iBhayibheli bisisithi ke yona, bheka intombi emsulo iyakuzala umntwana, iyakulinika usane, lolu sane liza kuletha ibizo lithi nguEmmanuel, kusitsho ukuthi God with us. uThixo uthi kwakha ithabanekeli, kulabanye babaleke ethabanekeli abangafuni ukubuya, yekela ngihambe ngiyehlala phakathi kwabo. uJehova uthi yena, God with us, semfuna ukuzohlala labantu, semfuna ukuzophila labantu ukuze mbathathe lapha abakhona, basuse edakeni abakilo, baphakamise, babisele lapha abasuke khona entandweni kaThixo. Zihlobo ezithandekayo, makabongwe uThixo ngesizathu sokuthi uNkulunkulu kazange abe phakathi kwethu kuphela, but God became us. uThixo waba yithi, kumbe uThixo waba njengathi. John 1 verse 1 abesesithi, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayeloNkulunkulu, zonke izinto zadalwa ngaye. Verse 14, ulizwi, the word became flesh, ulizwi waba yinyama, sayibona inkazimulo yakhe ogcwele ngumusa leqiniso. uKristu Jesu, uNkulunkulu waba ngumuntu, esebe ngumuntu wahlala phakathi kwethu, wademonstrate uJesu ukuthi kuyini ukuphila ngeqiniso, wademonstrate uJesu ukuthi kuyaphileka emhlabeni umuntu engayenzi isono. Wahamba uNkulunkulu kuma dusty street kaplanet Earth, waphila kulo umhlaba injongo enkulu, echiya izulu uJesu wayelande mina lawe ukuba sizuze usindiso. Wademonstrate uJesu ukuthi singaphila njani. kuMark 1 verse 35 ibe isisithi iBhayibheli, uJesu emadabuka kusa wayevuka ahambe endaweni ethuleyo afika akhuleke. Kwakungumkhuba wakhe uJesu ukukhuleka. Ngaleso sizathu lathi nxa sifuna ukunqoba kumele sikhuleke njengoba uJesu wakhuleka.
Nxa unanzelela esiphila emhlabeni ukuze sikwanise ukunqoba izilingo ukuze sizuza amandla kulo umhlaba esiphila kiwo sidinga ukukhuleka njengoba uJesu wakhuleka asidingi thina ukuya kwabanye abantu singayi kubavumisi singayi kuzanuse singayi kwezinye indawo kodwa nxa siguqile sikhuleka uJehova uyezwe ezulwini asiphendula imthandazo yethu abesesithi omunye nxa ehlabela masiguqile sibade sidlula abamileyo abeseqhubeka athi sithintana lo baba wethu osezulwini chawe lomkhuleko cela ukhuleke ngesizathu sokuthi uThixo lo esimkhonza uyezwa asiphendule izikhalazo zethu uyalalela ngaleso sizathu uJesu abesesithi phakathi kwesigaba odlula kiso cast all your burdens unto me cicela konke kimi ngoba ngiyanaka nguye uThixo esimkhonzayo njalo uJesu wademonstrate ukuba singaphila siphila ngomthandazo siyakwanisa ukuqhubeka siya phambili uJesu okunyakwenzayo kwenzani ungahamba lami eBhayibhelini uMathewu chapter 4 uJesu wafunda imbhalo uJesu nxa efunda umbhalo uSathane ebuya emlinga uJesu kuverse 4 abesesithi ngokuba kulotshiwe ukuthi umuntu ngeze akaphile ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi lonke livela kuJehova uSathane nxa eqhubeke emlinga athi kulotshiwe ukuthi okhonza inkosi uNkulunkulu wakho hayi isihlobo ezithandekayo nxa sifuna ukunqoba kumele sifunde iBhayibheli kumele sifunde ilizwi likaJehova yikho kuzasiqinisa lanxa izilingo zisiza nxa sifunda ilizwi likaThixo sidlula abanqobi uMsamzi 119 verse 105 abesesithi yena ilizwi lakho Nkosi likukhanya ezinyaweni zami lisibane endleleni yami ilizwi likaJehova nxa singasithatha liyasiqinisa lisinika amandla yikho umnyabe sehlabela athi ngiphe iBhayibheli isithunywa esingcwele ngiphe iBhayibheli lapho kulelizwi elivela kuJehova ngiphe iBhayibheli umqondisi ozangiqondisa ngiphe iBhayibheli eliduduzayo lanxa ngisengozini ngiphe iBhayibheli isithunywa sikaJehova ngaleso sizathu bathandekayo nxa singalifunda iBhayibheli sizadlula abanqobi singabi ngabantu kuphela abakholisa ukulalela izintshumayelo kasilalele nini sifunde leBhayibheli yikho kulokunqoba kwethu khona uJesu wademonstrate ukuba singaphila njani kuplanet Earth uJohn 13 verse 15 abesesithi uJesu I have set an example so that you should do as I have done ngilifakele isibonelo ukuba lenze njengoba ngayenza uKristu Jesu wayelandene emhlabeni ukusindisa umuntu osengene esonweni uJesu endleleni yaseGetsemani nxa esiya eCalvary wadlula eGetsemani lapha esehamba khona inkambo yakhe yokucina esejonge ukuzosindisa umuntu ukuqedisa ukuphelelisa udaba lokusindiswa komuntu ingalula indlela yeGetsemani lapha afika khona uKristu Jesu wakhuleka kwazi kwaba kathathu iBhayibheli bese lisithi ekukhulekeni kwakhe kwaze kwafika isikhathi lapha aphuma izithukuthuku ezazihlangane legazi ngoba isono sonke isono sami lesakho sase phezu kaKristu Jesu ngaleso sizathu wakhuleka uJesu elesithi inkosi nxa kade kuvuma nxa inkezo le Yesuso kodwa uThixo entandweni yakhe wathi asiluphelelise ucebo lwesindiso lomuntu uJesu esiphambanweni wahamba wafika wafa esiphambanweni ngokufa kukaJesu esiphambanweni uSathane lamadimoni baqedwa amandla uSathane lamadimoni bathathelwa wonke ama-weapons abo abasela akho ukunqoba yebo ngaleyana Friday uJesu siya eselala ngokufa kwakhe it was a bad day ingilosi ezulwini mhlawumbe zazihluleka lokuhlabelela ngesizathu sokuthi indodana kaThixo yayisilele ngisabathe lalandelayo mhlawumbe lali West Sabbath kuma generations onke ngesizathu sokuthi indodana kaThixo enguNkulunkulu yayiphakathi komhlaba yayiginywe ngumhlaba
kodwa linda mhlobo othandekayo ngesonto ekuseni yafika isonto ekuseni uGabriel esethunywe ngubaba uba kahambe elibeni ayebiza indodana wahamba uGabriel lanxa uSathane lamadimoni i1/3 yezingilosi kanye loSathane zizama ukuvitsha zehluleka wafika uGabriel wathedezile eceleni wamemeza uGabriel wathi indodana kaNkuluNkulu ubaba uyakubiza ezulwini wavuka uJesu kwabafileyo nxa esevukile kwabafileyo isono sami lesakho sasesibhadaliwe sasekuqediwe konke ngaleso sizathu uthi nxa ephumela ibeni abesesithi all power and authority amandla wonke lokubusa kuphiwe mina ngakho-ke hambani ezizweni zonke lizenza abafundi abaphendukayo libabhabhathize iparadise eyalahlekayo iyagaineka futhi ngoJesu paradise that was lost is paradise gained because of Jesus Christ siyizuzile ihome advantage namhlanje ngenxa kaJesu owahambayo kulo planet wabuya wazonqoba ukunqoba kwaKristu Jesu kwasinika thina amandla uba sikwanise ukuqhubeka sisiya phambili zwana mhlobo othandekayo nxa sisithi sile home advantage ngiyakhumbula ngo1998 lapho wakule World Cup khona eFrance wakule advert yayisenzakala angila ndaba lalokho ababe ku advertise kangako kodwa nginanzelela esinye isifundo nxa iteam yeItaly yayisiqonda eFrance ingakagadi iframachini suke eItaly kwagijima umfana omncane owayethwele imbodlela eyayilenhlabathi phakathi uthi nxa esethwele imbodlela afika aqhubela ucaptain weItaly athi captain go to France and have a home advantage thwala imbodlela ilenhlabathi yaseItaly nxa ufika eFrance uyithele egroundini zaseFrance ngaleso sizathu liyabe selidlala linyathela inhlabathi yakini lanxa liku away ground selile home advantage uKristu Jesu weza ku planet Earth wasenzela konke ukwenzela ukuthi sibe le home advantage yebo mhlobo othandekayo ungahlukuluzeka emhlabeni ungathwala nzima namhlanje ungakhawula emhlabeni uSathane akuhlukuluze uhamba kuma dust street of planet Earth kodwa zwana mhlobo wami ule citizenship yasekhaya ezulwini ikini kayisikho lapha ngazihlukuluzeke don't worry ungabi le ndaba ngokwesikhatshana lapha kakusikho kithi ekhaya kusekude sekuseduze ukuthi uKristu Jesu asithathe asibisele lapho kithi okuyikithi khona uJesu nxa esuka ku planet Earth esiya ezulwini wenza isithembiso uJohn chapter 14 evesini lika 3 uJesu uthi yena ngiyahamba bheka ngizeza ngizolithatha ukuba lapho engikhona lani libe khona uJesu wenza isithembiso ukuthi zwanini izihlobo ezithandekayo kukho konke lidlula phakathi kwakho yebo emhlabeni lizakuhlukuluzeka ngingakafiki ukuza kwami kwesibili amaKristu labangasomaKristu uSathane uzakulihlukuluza lizakuthwala nzima emhlabeni lihlukuluzeka kunjalo kodwa yazini lokhu uJohn 16 verse 33 uJesu abesesithi yena yazini lokhu ukuthi umhlaba unqobile ngaleso sizathu yibani lokuthula ngesizathu sokuthi ngesuku olungekho khatshana ngizeza ngizolithatha ukuba lapho engikhona lani libe khona njalo uJesu athi nxa ngingakezi yebo lizazibona izibonakaliso zesikhathi mhlawumbe sesikubonile ukuningi kwangikhona kwagcwaliseka emehlweni ethu kodwa khangela uJesu kulalokho akutshoyo uMatthew 24 verse 14 uthi this gospel of the kingdom leli vangeli lombuso liyakujunyalwa ezizweni zonke libe ngufakazi andubana ukuphela kufike which gospel yiliphi lelo vangeli ayikona amavangeli ombuso kodwa ivangeli lombuso lithini lithi usindiso ngolwamahara kuKristu Jesu ivangeli lombuso lithini lithi lona nxa sikhangela abafileyo umtshumayeli ngo9 verse 4-5 lithi lona balelo thulini oluqandayo kabazilutho ivangeli lombuso lithi lona uKristu Jesu ekucineni sesiza uza kubavusa abathandwa bethu emhlabeni lo umtshumayeli ngaleso sizathu uthi ngaleso sizathu yazini lokho ukuthi nxa kunjalo ophilayo nguyokwanisa ukudala umehluko kukanti uFirst Thessalonians 4 evesini ka16 lo17 uthi inkosi uqobo lwayo iyakwehla ivele ezulwini ngemva kokukhala kophondo lwesithunya abafileyo
befele kuKristu bayakuvuka kuqala. Verse 17 kuthi thina esiphilayo sibe sesihlanganela lawo. Ngaleso sizathu ivangeli lombuso alithi lona abafileyo akabakho eparadise, abafileyo akabakho egehena, kodwa abafileyo balelo thulini oluqandayo bazavuswa ekucineni lapho inkosi uKristu Jesu sisiza. Ivangeli lombuso lithini? Lithi lona kulombhaphathizo Efesu 4 verse 5 inye inkosi lunye ukholo munye umbhaphathizo. Yiwuphi lo mbhaphathizo? Yiloko Mateyu 3 from verse 14 to 16 lapho sibona uJesu ebhaphathizwa angena khona emanzini, wacwila emanzini. Kanti wacwila kangaki? uRoma 6 verse 1 to 6 abese sithi yena ngombhaphathizo singena la ekufeni sivuke laye sisidalwa ezintsha ngezinye indlela, ngokucwila kanye sivuke kanye siba izidalwa ezintsha. Ngaleso sizathu inkosi namhlanje ithi yiwo umbhaphathizo oqondileyo. Omnye umuntu abese sithi yena so uthi umbhaphathizo engabhaphathizwa ngawo wrong. Zwana mhlobo othandekayo, imanual yethu liBhayibheli. Asambeni sefunda iBhayibheli. Yikho sithe siqalisa ukuthi inkosi kunala evangeli kumele sifunde ilizwi layo, sibe sesisenza lokhu esitshela khona ukuthi sikwenze. Wothi ngikutshele imzekeliso, nxa usakha indlu usithi council uyakudwebisa iplan ungakayakhi indlu. Iplan ihambe iyecheckwa ukuthi konke ku right, lokwe health ukuthi ku right, idlula ama departments achiyeneyo, idlule le department yesuwa ukuthi ayisuwa yakho i right yini. Konke lokhu kuyadlula kucheckwe ku plan. Nxa iplan isipasisiwe bayakuqhubela bethi usungahamba uye yakha indlu. Ungadinga ubhilida wakho wena ongakwazi ukwakha abesetshekisa lokho kwakhiweyo. Usit council uinspector wako sit council nxa efika akasoze ethi kasitshintshe iplan, let's adjust the plan, kasoze sitshintshe iplan, kodwa uyakudilizisa lokho kwenzileyo ethi yakha kutsha ngoba lokho kwakhileyo kuseceleni kweplan. Ngithini mhlobo othandekayo, mhlawumbe kuyadingakala ekuphileni kwethu namhlanje wemaqinisweni esikukini esikizo zona sihambe siyefunda ilizwi kaJehova okuyimanual yethu, okuyiplan yethu yokusindiswa. Singafunda nxa kulokunye sikwenzayo okuseceleni kumbe okutshekileyo kumele sibuyele siyeyenza okuqondileyo lokhu uThixo afuna sikwenze. Ivangeli lombuso lithini? uJesu kuJohn 14 verse 15 abese sithi yena ubali ngithanda liyakugcina imiyalo yami. uJesu lonxuso uthi ngiyanxusa zihlobo zami uba nxa lingithanda. Yebo amaKristu amaningi ayandithanda emhlabeni, yebo bayahamba ezinkonzweni, yebo bayakhuleka, yebo bayalifunda iBhayibheli, kodwa kulalokho abangakwenziyo. Anxa lingithanda liyakugcina imiyalo yami. Emlayweni wakho uJesu wayekhuluma eqinisa lo mlayo wangeSabatha. Yikho kuLuka 6, yikho kuLuka lapho sithola kuLuka 4 verse 16 to 18 lapho uKristu Yesu ehamba ku planet Earth. iBhayibheli bese lisithi njengokomkhuba wakhe wahamba esinagogeni yeSabatha wafika wavula umbhalo. uJesu njalo uyasinxusa. IkuSambulo 1 verse 10 abese sithi uJohane ngangisemoyeni ngosuku lwenkosi kuJohn kithi konke lokhu bathandekayo kuthi asambeni siyefunda iBhayibheli. uThixo uzasichasisela, uzasincedisa ngomoya oyingcwele ukuzwisisa amaqiniso sibe sesigcina umlayo wakhe. Hayi izihlobo ezithandekayo, ivangeli lombuso lithini? Lithi hayi imzimba yethu ilithempeli likamoya oyingcwele, kasidle sikufunayo, kasinathi loba yini, kasenzi lokho sikufunayo, kodwa thina esikwenzayo konke sikwenza silawulwa nguJehova, okokudla lokokungadli, okokunatha lokokunganathi. Ngaleso sizathu ivangeli lombuso lithini? Lithi uJesu yeza masinyane. Uyeza uJesu bathandekayo, sekuseduze ukuza kwakhe. Ngaleso sizathu uKristu Jesu uyasilandelela lokho esidinga, ufuna mina lawe sisindiswe. uJesu uthi yena ulokhe ku business yokulandelela umuntu. Kungenzakala mhlobo othandekayo
ukuba usendaweni engayisiyo ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi isono siyehlukanisa umuntu lezihlobo zakhe, isono siyehlukanisa umuntu loJehova, isono siyehlukanisa umuntu labathandwa bakhe, isono siyehlukanisa umuntu laye ngokwakhe. Ngaleso sizathu uThixo esimkhonzayo ulokhe silandelela. Ngikhuluma lomunye umuntu mhlawumbe namhlanje ophepha phakathi kwethala lokufa, omunye ogulayo kunzima, ithemba lingasekho. Ngikhuluma lomunye umuntu othi hayi ngiyafuna mina ukumamukela lo uJesu njalo, ngiyamdinga uJesu njalo. Ngaleso sizathu uJesu lo nxa ngimdinga ngingamthola ngaphi? Zwana mhlobo othandekayo, uThixo esimkhonzayo abanye akusoze kuvume ukuthi siyefika emachechi, abanye akusoze kuvume ukuthi siyebhaphathizwa njengesela yesiphambanweni elahlangana losindiso esigabeni esasikilo lona. uJesu abeseliphendula athi nqinisile ngithi kuwe namhlanje ngiyakuthembisa ukuthi sizakuba sonke paradise. Ngaleso sizathu kusigabo kiso sona, zwana mhlobo othandekayo, nikela inhliziyo yakho kuJehova, umkhethe njengomsindisi. Lanxa kungehlula ukuthi uye emanzini ngombhaphathizo, lanxa kungehlula ukuthi uhambe echechi, lanxa kungehlula ukuthi kube lo muntu ozakubuye uzokukhulekela, lanxa kungehlula ukuthi kube lento ozaphinda uyenze, kodwa nanko okuqhakathekileyo umthatha uJesu njengomsindisi. Isele esiphambanweni laphiwa isithembiso, lawe phakathi kwalokho odlula kikho khona mhlawumbe lo mkhuhlane osukubambile kuyatshengisa ukuthi hayi akusoze kube lobubelo, kodwa ngiyakunxusa ukuthi zwana ungumuntu omangalisayo nxa ulo Kristu Jesu. U1 John abesesithi yena, u1 John chapter 5 verse 12, iBhayibheli lithi yona lo olendodana ulakho ukuphila. Ngayi iBhayibheli amakhonapho mhlawumbe bezasukuma abanye obaba bethi lathi silamadodana silakho ukuphila, kodwa liyaqhubeka iBhayibheli lito lendodana kaThixo nguyo leyakho ukuphila. Ngaleso sizathu siyamdinga uKristu Jesu, singabantu abamangalisa esilo Jesu. Ikuzananzelela ungaba lento zonke, ungaba lesilva legolide, ube lezimoto, ube lakho konke, ube ngumuntu omangalisa emhlabeni, nxa ungela Jesu you are nothing. Udinga uJesu ukuba ube yisomething. Buza idonki ngalelana langa elagadwa nguJesu lingena eJerusalema, lalihamba linyathela phezu kwamalala, lalihamba lifakelwe amazambia, lalinyathela izinto ezinhle, laliqhakathekile, behlabela lisizwa uHosana kophezulu. Nxa idonki leli the following day babelitshaya bengalinaki ngoba uJesu wayengasekho kilo. Ngezinye indlela siyamangalisa, siyinto ezingcono nxa silo Jesu. Thatha uJesu uphile, uthatha uJesu belempilo. Nxa ulo Jesu uya something, uyamangalisa ngesizathu sokuthi siyamdinga lo uJesu ezimpilweni zethu. Zwanini ihlobo ezithandekayo, kungenzakala mhlawumbe kulabanye abake bahamba lo Jesu ngezahlakalo zempilo behlukana lo Jesu. Wake wahamba nokwaba ngumKristu, uthe nxa ungumKristu kwenzakala okwenzakalayo. Kwafika isikhathi lapho owahlehlela khona emuva, kwafika isikhathi lapho ongasahambi khona lo Jesu njengendodana yolahleko. Come back to your senses, phenduke emcabangweni wakho, ubuyele kuBaba. Ulokhu evulile izandla elindile. uJesu kasoze kuchiye. Ngiyakuthathekiswa indaba eyenzakalayo ngo1992 eSpain eBarcelona. Kwakungama Olympics, aqalisa ama Olympics ahamba kuhle. Kuthe nxa kulomjaho engithathekisayo kule ndoda okuthiwa nguDerek Raymond. uDerek Raymond wayesuka eGreat Britain. Ekusukeni kwakhe kuma European Champions eBritain wayebe yintshantshu ku400 meters, wabuya lapha kuma first hits kuma Olympic warecord isikhathi the best time ukudlula bonke. Kodwa uDerek Raymond nxa besiya ku semi-final wangena ku semi-final, bayakhuluma ucommentator ukuthi waqalisa kuhle uRaymond. Uthe nxa echaya take off yakhe kuhle, uthe nxa eqeda 100 meters babebona ukuthi sivele sevulile igap, kuyakhanya ukuthi sefike kuqala. Uthe nxa esekhanya bonke abantu bememezela bempraise ngalokho ayekwenza, beyiphakamisa iGreat Britain. Ngaleso sikhathi efika ku200 meters watshaya iarmstring, kwadonsa umsipha. Nxa umsipha usudonsile kwabanzima ukuqhubeka egijima. Uthe nxa eseguqile phansi umfana kungasukumeki kunzima, bayagijima omedics
bafika bezama ukumnika uncedo lwakuqala. Nxa befika abe first aid ukuthi bemncedise uDerek uyala ukuphuma etrekkini. Abeseqhubeka elokhu eqhula efuna ukuqedisa umjaho, efuna ukutshaya 200 meters eseleyo eqhula enjalo. Nanko okundithethekisa kakhulu, kwase kubonakala indoda phakathi kwabantu kuma spectators amasupporter ayebukele. Yasukuma indoda yagijima, nxa ifika ithola omashali bavalile, yabafuqa bazama ukubloka, yabafuqela eceleni, isibafuqela eceleni, ithi indodana yami lane phakathi. Ithe nxa efikile lo ubaba wabamba uDerek, kwakungubaba kaDerek, wamgona umfana ngengalo. Uthe nxa efuna ukumbamba umfana wathi baba ngekele ngiqedise ngedwa umjaho. Ubaba besesithi Derek, we started this thing together, we will finish it together. Zwana mhlobo othandekayo, ubaba kaDerek wamxhasa uDerek. Uthe nxa sesiya cross umzila wasemekela umfana ukuthi across yedwa. Ngithini mKristu othandekayo, uSathane namhlanje emjahweni esiphakathi kwabo abanye badonsile imsipha ngendlela ezitshiyeneyo. Kungaba yikufa, kungaba yiCovid, kungaba yuphi anyikwazi ukuthi udonse ngaphi, kumbe umuzi ochithekayo, umthatho ongahlalekiyo. Esikhathini esinjalo imsipha uSathane edosa, makabongwe uNkulunkulu ngenxa kaKristu Jesu, ngoba uKristu Jesu uyadabula amadimoni, adabule phambi kwaSathane, abuye athi ngomntanami lo sikuqalise sonke mntanami, inkambo yesiKristu siza kuyiqeda sonke. Ngaleso sizathu uJesu esimkhonzayo akasitshisi sodwa abathandekayo, sidinga ukuya kuJesu izikhathi zonke. Ngifisa ukukhuleka. Ngoma enye ithi yona isikhathi asaziwa sona ayokubuya ngaso lapha, kumbe kuya kubantambama, kumbe ebusuku impela, kumbe ekuthatheni kokusa. Maniqaphele nilungi, zingabocima izibani, masimlindele simqaphele. Baba khona ekhaya ezulwini, siyabonga ngoJesu, siyabonga insindiso esiphiwa singelambadalo. Abanye siphakathi kokujula esonweni, silizwile ilizwi lakho. Lo kwamukelayo njengomsindisi, siyamnikela entendeni esandla sakho. Sigcine kulabanye abake baba ngamaKristu bashetshele emuva, cela imvuselelo emangalisayo kaMoya oNgcwele. Ngelanga elingekho khatshana ukuthi abenze intando yakho, sicela ukusindiswa sonke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Inkosi sibusise.